Ngatho muno ni undu wa gucoka riu a Kenya fans na ashirika a kanitha uyu wa JCM ni mathiete na mbere na kwamukira na gikeno kinene ndeto cikigie Reverend Joy Bingoki makiria kugerera bica iria Bishop Ben arakorirwo agishia cia Joy. Kenyans makionekana go confirm indeed gutiri na black eye no roho ndereti ikigie gitumi kia Joy kuonekana kuria thivitari eno so gitumi giake gukorwa akiri missing in action ni ndereti ethiete na mbere twarithio guku nenda-ini. It is now alleged ati gitumi kia Reverend Joy kuonekana kuria AAR hospital was not because of a black eye. Riu ndeto igitenderithio ati she is expecting her third child na Bishop Ben na ati kiu nikio gitumi giake gukorwa akionekana kuria thirivitari and is the reason why akoretwo akiri missing in action both kanitha-ini na nginyagia guku nenda-ini cia ukinyaniria. No ni ndeto fans makorwo magitenderithia kumana na bica ici. Riu Bishop Ben arakorirwo agishare agiconfirm ati Joy akiriho na akiri sawa na makiri hamwe kuona ni kurari na ndeto ati ona ni umete muci wao. Agiconfirm ati she still at their home. Ni bica ici agikorirwo agikira akionania Joy agiserve ageni akuma nja wa bururi aria maragikoretwo makimacerera. Nor Joy kana Kiengei meyumirite na guconfirm ati gitumi kia Joy gukorwo akiri missing in action is because she is expecting their third child, but fans believe so kuona last time when Joy was expecting her second child baby June she went missing in action. Even dakoreto akiattend kanitha kana ginya kuonekana guku social media. No later thutha wa inegenere ingi muno ni undu wa drama iria ciakiumanaga na ndogo cia Kiengei na Ndama niho Joy agikorirwo akiyumiria na ginya shirika kuria JCM magikorwo makidemand Bishop akorwo akirehe Reverend Joy kanitha. Ni ndeto iria ciagikorwo igitamba cikigie gitumi kia Joy gukorwo akiri missing in action. No ni ndeto itakiri confirmed, ni ndeto iria ciagikorwo cigitukinyira. Make sure ni uratana on your notification o subscribe niguo hingo ciothe ugakorwo ri wa mbere gukinyirwo ni ndeto. Tucemanie na next one.